Karbi Anglong Tv9 News kena arah doa na phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime jama berta tham tang nilimen mirdam tham chupi. Tang te berta chepi berta anton pen arju panisene. Kardik lekhe LP School ahem kahino elmena jo Education EM Richard tong biaphan Mesen School ahem nang pibek thapusi Lothan bang head teacher borsing diben pachuning Nason sini phain koi arni lakhan korathon war bagrem a constituency ka parlo Kardik lekhe LP School ahem kahino elmena jo lokachar dia somarto kisung nang dokok lokusi head teacher borsing diben pachini pon Athe tinga bang bakal pena jok arbe jang lote nang lipo osumara tuma phan injin so meme athe hemar lo anta langbung side titi pena jok osumara tum kido ke thak ki sung nang dokol titi lo kita bachni ponthu lapen han an jitu na hem sitame avelang nona mat ke aprang school la hem banalong si tun pon bom lo lasi ting anta wak et pena jok arbe jang lo tang te ki sung dokok tek tik lo si tachni pon lapen banduribal sitame avelang banduribal ka be pena jok school a hem abang ason kana hok pon dokok tik tik lo kita tachni pon lasi lahai hoi ka dure thedung pena jok non ke dobom BJP sarkar atmaphan mate KAC kachari pon man ke do CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dagwar Bagri MAC Mati Education EM Richard Tokbiat Tumaphan An Lapen Dagwar Bagri BDC Chairman Sarkoy Rong Para Tumaphan Prapchin Pen Lili School Ahem Aphan Mesen Ahem Lapen Banduribal Lapen Han Ankitu Nahem Nang Pivek Thapusi Headmaster Nursing Diven Chuning Pon News Report Anglong Tv9 News Nilimen lagi Sri Borsing Inti, nili dak Kardik lekhe sekolong nili head teacher lo. Lasi nili sekolong kiduk kisung ada problem semuka nang abang kela sok nilo je. Nili tu sekolong building ban olo arji ding hoilo potsi, mane ting abang abek pin lo, ting ba iat lo, lapen ke ceiling abek lo, lapen ke door, windows amokha lo. Sila so posili tuma akiduka kisung itu somartum akduk do arve janglo pulote sila sak dak arve janglo tela classroom arlo langbung nang pleng set ko somartum mangela langbung thaksi pu narlo suni ta mane class ke do nang lason tanil tum chetong nang lo asi somartum akduk do o lasi mane bifek ke hala kg nursery tum phan sab sob somar phan mangsi katin so nili to my school long building arji dingo 2016 ahosi kaso building ke kikin masi lating bang ke bagian si noni to school hoi pen ka chuni din kan tung ke dah hello hai duar baguri education EM Richard to be ke halang than chuni do itu ma prapjin pen aso school hearing majority hearing na pia sonte nili to ning sang logi la peso ke kisu pen jok ki si alang kan chuni do pen ka Aku Anglong nong cetang klong CEM ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang letung cerapen de prabjin pen aso school pan majority pairing nang pipo pusi nilihin pen banang pivegon pusi nilihin pen alang letung pan chuni ridun padi cream lo lepen aso long school long lam so takalilang je bandriwal kawe bandriwal ta nilitung akenang sot athema dake Golaghat district pen chete boktigo border lo aposi hormu mukhata safety ave je utensil mukhata lapen ke agut pen la school long door window ta kabitang de lopot hand agut ben bang plok ponjok ti towar chelat tum hedi la ot kelang no tum mane thoi pen ke chelat tum hand ta plok ponjok bal plok ponjok la son do lapen ko office rooms da menong tum thelong dakta menil tum ana safety abdelo mane hapine nil tum da mane pocket pen bangke nili tum da an bangke nili tum ta che khoros le nili tum yearly long jitu la annual grant to gebang do la ke 10,000 vet nili school bangke hedi mane pachune nge bang nili ke long do hedi la si 10,000 pen bangke ke current bill ta nili tum yearly long 25 to 3,000 la sum ke bang do la si ala hai pen bang ta nili tum ke just do le dalo la pen so long do tulang ako kitchen set chitami ave nili tum long kitchen set ave sila kitchen set kado kami sekarang nak
rapcin penang pipo pusi alang itu kan cuni itu padi frame lo pakai hai dak ni itu kilo puji ho dolomara mate duar bagori long EDC chairman lapen ke education ya lapen ko tutulan Dr. Tuliram long han alang itu kaduk mencerapen kaso school kan rapcin penang langko balaswa music repairing bang pipo pusi cuni itu padi frame lo school. Nili balong thengpi kang hot tum aphi ong aphai nang bat ong. Lakhain koi rapon nili MPC constituency long. Nili tum pherang ke bitung atum pen ka homri da mahon thengpi track ke the pen abor chong chitong dun bositame DC ke mang hume me abangke lapun nili ke parlo alongta forest sai kya tum dolo bositame Depok head bokian bit lapen mera bhitia longta sabbit dolo lapen halapu luar baguri ke parlo Daithor bid atumta dolo bonsitami puanang bonsitami pia potsi chithek dolong lema puta rong asor pinang anatum pen militum angno lam nang jaidun halapulong thomke department humpurti kepaplang dun chia phansi kebi sitami la so teng pute meke jang chikrong don lap titi loma puta sai chokumara tumaphan jongdam me Halapulong thomke department homputi ke paplang dun chia phansi kibi sitame laso teng pulut tangte meke jang che khong don lapi kiloma putsi puta sai chokomar tumapha jongdam me non lang dami inglong malom aprang ke thengprang lir sengsang pu an anon kidu ilitum karbianglong bon sitame lahaya thengprang an sitame arni wangkang thotun kapachimin me det penajo non ke sampridang asosi theklong lo lapen kang huatung golak hatsi jordam laplo forest aphai pabat ong thengpi kang huatung aphai nang bat ong lasi ke theki tinga tumaphan mate ke AC kachari bom CM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapen forest department atumap bit forest range CFO atumaphan sitame lahaya sai ipanang diaphan ke AC kachari bom CM RDP dun chotha pusi rada to aphan chuning report Nilipen Habaman report Anglong Tv9 news Tante pini abierta ke lang sikang ton pondok domi thang me kardong